Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Goma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze mu makuru agezweho n'amakuru turi bwibande mu gihugu cya Kongo. Turabwira ko M23 yongeye gukora ikintu gikomeye cyababaje ubutegetsi bwa Kinshasa. Turabwira kandi ko imyitwarire y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Minembwe ikomeje kurushaho kuba mibi. Nanone kandi umwe mu bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa yavuze uko uwo mugambi wacuzwe. Turabwira n'andi menshi, izi ni ingingo mu kanya turayarambura. Ikaze none mu makuru yacu ku buryo burambuye. N'amakuru n'umuntu tugiye guhera mu gihugu cya Kongo. M23 umutwe uyobowe na Bertrand Bisimwa bidasanzwe yongeye gukora ikintu gikomeye cyababaje ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni M23 ubwayo yagaragaje ko yafashe ububiko bwuzuyemo ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda ziremereye ndetse n'amasasu menshi, nyuma y'uko uruhande bahanganye rurimo FDLR, FARDC, ingabo z'u Burundi na SADC rwari rumaze kuneshwa ruhungira kure yo muri ibyo bice. Ibikoresho uyu mutwe wagaragaje byiganjemo imbunda nini, imiti, amasasu ndetse n'ibindi nk'uko bigaragazwa n'amashusho yashyizwe hanze n'uyu mutwe wa M23. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politike, yemeje aya makuru avuga ko bafashe biriya bikoresho mu mirwano imaze iminsi icibiri muri teritwari ya Rubero ndetse na Rucuru. Yakomeje avuga ko ubu bubiko bw'imbunda bwafashwe na M23, avuga ko uruhande bahanganye rwabityaye bukaba buri ahitwa Kirumba. Yagize ati ubu bubiko kuri ubu buri mu biganza bya M23. Yanavuze kandi ko biriya bikoresho M23 igiye kubikoresha mu kurinda umutekano w'abaturage. Uyu muvugizi wa M23 yavuze kandi ko ikibabaje ari uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwanga kugirana imishyikirano n'uyu mutwe nk'uko bwakunze kubisabwa n'umuryango mpuzamahanga nk'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Yaboneyeho no kwibutsa abanyekongo kwifatanya na M23 bahuza imbaraga bakureho ubutegetsi budasobanutse bwa Tshisekedi. Mu cyumweru gishize nabwo uyu mutwe wa M23 wafashe ibindi bice birimo agace ka Kirumba gasanzwe ari santere y'ubucuruzi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'agace ka Kanyabayonga nako gasanzwe ari umujyi wa kabiri ukomeye muri teritwari ya Rubero. Andi makuru, imyitwarire y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Minembwe ikomeje kurushaho kuba mibi. Ni ibikubiye mu butumwa bwanditse abaturage baturiye komine Minembwe bahawe ubwanditsi bwa MCN uvuga ko ingabo za FARDC ziheruka gutumwa mu misozi miremire y'umurenge, ko imyitwarire yabo ikomeje kurangwa n'amafuti kandi ashobora gushyira abaturage mu kaga. Ahagana isaa 2 z'ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira kuri wa kabiri tariki 2 Nyakanga 2024, amasasu menshi yumvikaniye muri santere ya Minembwe kandi yarimo yumvikana yarimo n'ay'imbunda, aya mashini gani ifatwa nk'iy'umusada ndetse n'amabombo. Ubu butumwa bugasobanura ko abasirikare barasaga abari baherereye neza mu gice kigana epfo ya santere yahaherereye kuri komine ya Minembwe, ndetse kandi ngo umwanya abo basirikare bamaze barasa abazwaye iminota ingana na 15 cyangwa hejuru yayo gato, gusa ngo nta byangiritse usibye isaha z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo aba basirikare kandi bazindutse barasira mirango ya Runundu. Umwe muri bo yaje no gukomeretswa na bagenzi be haza no kugwa mu bitaro. Byanavuzwe kandi ko iyi myitwarire mibi y'ingabo za RDC yo kurasa nta mpamvu bayadukanye kuva bakigera mu misozi yo mu Mitamba ubwo bari bavuye Uvira abageze ku ndondo ya Bijombo. Ku munsi barenga muri iyi misozi ya Mitamba bararashe cyane ndetse bikanga abaturage baturiye ibyo bice. Mu mpera z'ukwezi dusoje nibwo abasirikare batangiye kugera mu Minembwe bavuye Igitona, ariko imico yo kurasagura amasasu ntiyari isanzwe muri ibi bice kuko amasasu yaraswaga igihe habaye imirwano. Abaturage baturiye ibyo bice bavuga ko iyo mico yo kurasagura amasasu ishobora gushyira abaturage mu kaga kuko benshi barikanga bakagira ngo ni intambara ibaye bakaba bahunga, abandi bashobora no guhahamuka. Kuri ubu bakaba basaba ingabo za FARDC kubihagarika kugira ngo abaturage batekane. Ubwo butumwa bw'abaturage bunavuga ko ibyo kurasagura amasasu nta mirwano yabaye bitari bikwiye gukorwa n'ingabo z'igihugu, ko ahubwo byakorwa n'inyeshyamba zitunze intwaro ahanini muri bo bataranazizi. Andi makuru, umwe mu bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa yavuze uko uwo mugambi wacuzwe. Nibyo Yusufu yavugiye mu rukiko i Kinshasa, umwe mu bari mu gatsiko kari kayobowe na Christian Maranga Musumari kari kagamije gukubita
kudeta ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ingabo za FARDC ziza kuburizamo uwo mugambi zikoresheje imbaraga za gisirikare. Yusufu yasobanuye ko kuva 2017 aribwo yamenye Christian Maranga Musumari kandi ko icyo gihe bari Londres mu Bwongereza. Baje gukorana ingendo bazengurukana ahantu henshi, avuga ko bavuye mu Bwongereza bajya Switzerland n'ahandi, babona kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma ngo yaje guhatirwa kwinjira mu mutwe witwa New Zaire ngo atazi impamvu yabyo. Kuva imangayi bamenyekanisha uyu muryango, Kasunguru bageze kuri ya Belge Ingariyema, avuga kandi ko bageze aha Abubakari umwe wabo haza kwicwa nyuma yuko yari yazanye imyambaro ya gisirikare yakorewe muri Angola. Yasobanuye kandi ko umuyobozi wa kariya gatsiko yabwiraga ko inshingano zabo kwari ukubanza bagafata Vital Kamerhe wahoze ari minisitiri w'ubukungu no kumuzana mu ngoro y'umukuru w'igihugu kugira ngo bamuvugishe ku byerekeye uko igihugu gihagaze. Mbere yuko bagera kwa Kamerhe, abantu bagera kuri 60 bitwaje imbunda nibo binjiye muri bisi, ndetse n'umuyobozi wabo wajya muri jipe ye, babanje guca kwa Jean Pierre Bemba basanga adahari. Hanyuma bagiye kwa Kamerhe nk'uko abivuga, nta muntu wahiciwe kandi umuntu washakishwaga yari yihishe mu mwijima. Aka gatsiko kaje kwingarura iyi ngoro hano nk'uko uregwa Yusufu abivuga. Jipe ya Christian Maranga yinjiye isenya bariyeri zose kandi yinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu nta kurwanya. Abunganira uregwa bo bagaragaje ko ushinjwa ko nta ruhare runini yabigizemo, nta muntu yishe kuko atazi gukoresha imbunda. Ku ruhande rwabo abushinjacyaha bwo bwemeza ko Yusufu ari umuhuzabikorwa w'umutwe kandi yawushakiraga abayoboke, ngo yagize uruhare mu iyicwa ry'abapolisi babiri aho Kamerhe atuye kandi yari yitwaje intwaro. Iburanishwa rikaba riteganyijwe ku wa gatanu tariki 5 z'ukwezi kwa 7 2024. Andi makuru nuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku wa mbere tariki ya 2 Nyakanga yikomanze ku gatuza, avuga ko ingabo z'u Burundi zakubise ahababaza umwanzi wa Kongo ku buryo asigaye akubita agatoki ku kandi ahigira kuzihorera ku Burundi. Ndayishimiye yabitangaje ku wa mbere ubwo yari mu birori byo kwizihiza imyaka 62 ishize Burundi buhawe ubwigenge n'abakoloni b'Ababiligi. Kuva umwaka ushize 2023 Burundi bwohereje ibihumbi by'ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha iki gihugu mu ntambara kimaze imyaka irenga 2 n'amezi 6 gihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ni umutwe Burundi na RDC avuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda, ndetse abasirikare b'u Burundi boherezwa muri RDC bakababwira ko umwanzi bagiye kurwanya ari ingabo z'u Rwanda. Ndayishimiye yavuze ko ingabo ze zarwanyije umwanzi ku buryo ngo asigaye akubita agatoki ku kandi ahigira kuzihorera ku Burundi. Yagize ati, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi ko batewe, hanyuma Burundi bujya gutabara kugira ngo ibyagwiririye igihugu cya Kongo natwe bitazatugwirira ejo. Ingabo z'u Burundi zarakoze zirashimwa kugeza aho navuga ko umwanzi w'igihugu cya Kongo yanatangiye guhigira gutera Burundi. Muhora mubyumva, ariko turabizi ko dufite ingabo zihagaze neza. Ndayishimiye icyakora yasabye abaturage be by'umwihariko urubyiruko guhora barikanuye kugira ngo umwanzi atazabaca muri humye. Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yahaye ishimwe abasirikare barimo ufite ipeti rya Liyetona witwa Montfort Nderabakura, avuga ko yagize uruhare mu kurwanya umwanzi ku buryo ngo asigaye yirahira Burundi. Yagize ati, uyu Liyetona ni intwari koko, n'abasirikare ayoboye barabizi, ndetse n'abari mu yindi mitwe yarabatabaye arwanya umwanzi kugeza naho umwanzi asigaye amwirahira. Uyu musirikare Ndayishimiye yamuhaye umudari w'ubutwari ndetse anamuha ishimwe rya miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Hashimwe kandi Ajuda Nahimana wahawe umudari ndetse na miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Ndayishimiye yikomanze mu gatuza amugiye amakuru avuga ko hari benshi mu basirikare b'u Burundi bohereje muri Kongo bamaze kwivuganwa na M23. Uyu mutwe kandi mu bihe bitandukanye wagiye werekana abasirikare b'u Burundi wagiye ufatira ku rugamba, ndetse kugeza ubu uracyari mu maboko yabo. Kugeza ubu kandi mu Burundi hari abasirikare babarirwa mu magana
bafunzwe bazira kwanga kujya kurwana na ziriya nyeshyamba nyuma yo kurokoka umuriro w'amasasu yazo. Ndabashimiye cyane ngo tubanye muri aya makuru yacu nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubona amakuru yose. Mugire ibihe byiza.